Mbona wengane zakwethu ake nginibelele phinde futhi ngamukele kwi-channel ehamba phambili Nkezo. Mina-ke igama lami umfeze ngintuthu ngakhumalo bathi ilas bona magumede ngala wethu umuntu mhlawumbe usemusha kuleli khasi sophinde ngicela ngisho ukuthi subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu-ke kunzimalanga laphana-ke uTK umfokazuma-ke wazakhela udumo khona lana ey'nkundleni zokuxhumana ngokwenza i-content la sibiza khona nguthisha wesizwe. Unguthisha-ke wabo bonke abafundi abalaphana khona endimeni eyaqeda isizungu. Singabala thina laphana-ke ama-content creators laphana ku-YouTube. Singabala-ke abaculi bangasikandi sibale laphana-ke belaphi bendabuko baningi kakhulu wey'ngane zakwethu nje osaziwayo abaziwayo laphana-ke la uthisha uTK Zuma abafundisayo ngokuziphushela nje laphana i-content laphana endimeni aqeda isizungu o-Facebook o-YouTube kanjalo no-TikTok. Ngaza ukuthi useveze-ke okade kungalindelekele okanye okade nganakiyo laphana ngengoma yakhuzana entsha ethe kudlala laphana emabhida i-beat iyodwa laphana waseyiqhathanisa nengoma enkuzimalanga uSminoff athi-ke ukhuzana ukopela ingoma kaSminoff laphana-ke laphana aziphushela i-content. Kanza ukuthi angizukwanda kakhulu-ke uzokudedelela uzwele le video ngicabanga konke uzokubona phakathi kule video ukuthi-ke kunengoma yakhuzani laphana i-beat ihambisana nengoma kaSminoff. Kodwa ngizukwanda kakhulu kanza kwethu-ke nayi video. Njengoba uthatha inamba yami zolalela lokho kushiwo yimi cela ungafona njengoba uthatha inamba yami zolalela Hayi ingane zakwethu ngiyathemba nizwele ukuthi le beat iyakhe insizwa ukhuzana indlamulenze umfokampongose mangabe ilalelwa laphana kuyatholakala ukuthi ngathi-ke iyafana nengoma kaSminoff lena kithi ngihlala nobaba wezingane cala ungafale mina sho kanjalo wengane zakwethu leyo ngoma leyo laphana kwi-album kaSminoff. Angisazi ukiphi i-album kodwa-ke mangabe uzazi impela iy'ngoma zikaSminoff ngiyathemba yazi le ngoma esikhuluma ngayo kulesikhathi samanje. Ngaza ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele hlale comment section ke ngizawona kwakho ukuthi wena lithini lwakho ngalolu daba from mina sibona engaza kwese sengiphuma nje la kodwa ngiyathemba ukuthi uyabuya ufuna ezinye izindaba ezilandayo ku-video elandelayo kwakho ukusubscribe bani iziphathe kahle libe nosuku lomnandi ngithanda.